organización, traballo en equipo, proxectos e novas metodoloxías. Innovación, inclusión, educación integral. Onda Valadares, Axudantes, Radio. Laboratorio, aprendizaje, ciudadanía, crear. Investigación, curiosidad, experimentación, Club de Ciencias. Retos matemáticos, cálculo, estrategias, magia matemática. Intercambios, viaxes, saídas culturais, deportes, conferencias. Impresión 3D, robótica, programación, proyectos de taller, electrónica. Mate-lengua, traballo por proxectos, tarefas integradas, traballo cooperativo. Obradoiro de costura, deseño industrial, espazo maker. Deporte para todos, actividades físicas no medio natural e moita diversidade. Orgullo galego, Valadares, Diversigualdade.